Dobrodošli u novi video. Ovoga puta nalazimo se u Slavoniji i idemo na jezero Borovik. Ajmo, šaranija! Napokon smo došli na ovo prelijepo jezero. Iza mene je zelena oaza. Jezero je veličine samo 160 hektara. Ovaj ribolov bit će stvarno pravi izazov za mene jer lovimo u potopljenoj šumi. Dole se nalazi ribočuvar Dražen koji nam je u ovom ribolovu i lijeva i desna ruka. Čovjek će nas ovdje sa čamcem na poziciju pokazati nam ko maloj djeci gdje trebamo loviti i započet ćemo ribolov. Ajmo do Dražena. Prije nego dođemo do Dražena moram nešto reći. Slavonci su nas dočekali van svih mogućih očekivanja, ali čim dođemo na poziciju pričat ću vam o tome. Ostalo je još par stvari da utovarimo i krećemo na put našim brodićem. Imamo 20 minuta vožnje do pozicije koju zamislite kako ovdje zovu Kambodža. Napokon smo krenuli na našu Kambodžu. Uglavnom, čamac je možda malo u pretovaru, ali valjda ćemo preživjeti do tamo. Laganih 20 minuta vožnje do mjesta na kojem ćemo boraviti iduća 3 dana. Na jezeru ima puno balona i moje prvo pitanje je bilo šta ovi baloni i bobice znače. Uglavnom, ovo jezero je puno somova i svi ti baloni i bobice su zapravo mamci za soma su postavljeni na njima. Izgleda da je ribolov soma ovdje stvarno popularan. Ljudi, ovdje je stvarno pravi mali raj na zemlji. Zelenilo, priroda, ja ne znam, tjedan dana bi najrađe ostao tu da mogu, ali nažalost imamo samo 3 dana. Idemo iznijeti stvari iz čamca, a onda ćemo pustiti Dražena da nam kaže malo o ovom prelijepom jezeru, koju rečenicu, jer stvarno ovdje trebate nekoga tko poznaje ovo jezero i ako nemate dobrog vodiča ovdje, ribolov se može pretvoriti u pravu dramu. Iznijeli smo stvari iz čamca, ali prije nego krenemo sa samim ribolovom, s moje desne strane je Dražen. Evo, dobar dan, prvo bih zaželio dobrodošlicu. Hvala lijepo. Što su nas posjetili ovim jezerom gospodari ZŠRU Đakovo, odnosno Zajednica sportskih ribolovnih udruga. Jezero je oko 160 hektara. Reci nam kako je uopće nastalo ovo jezero, uvijek smo slušali priče o Boroviku. Nastalo je prije 30 godina, znači upravljanje branom, bilo je čak i ispušteno jednom, tamo prije rata, već 89. godine je ponovo voda, polako se punilo i 10 godina nije niko gospodario ovim jezerom, mi gospodarimo znači nekih 25 godina otprilike, tako nešto. A reci ti nama što se tiče ribe, koja je najveća riba trenutno u jezeru, znači, najveća, što se zna da je ulovljena? Da, najveći trenutni šaran je 27 kila, izvagan prije 4 godine, na poziciji broj 41, to je tamo iza kampa. Jedna riba lijepo se bacila na sred jezera ispred nas. Uglavnom, evo, Dražene, hvala ti na par rečenica o jezeru. A sad bi mogli da ti nama malo pokažeš i kažeš gdje bi ja to trebao loviti. Pozicija broj 19. Odnosno Kambodža. Gdje mi trebamo loviti? Većinom se lovi tu od 70 do 100 metara. Zato što je stari tok rijeke Vuke, ide i oko njega su panjevi. Lovi se do toga, do tog starog toka, recimo na nekih 80-90 metara idealno. Da bi mogao izvući i ribu prije, a riba većinom putuje uz taj stari tok rijeke Vuke. Jer to je to. Treba ribu loviti, a? Treba loviti, a. Druže, hvala ti. Uglavnom, ja se nadam da ću ja uspjeti uloviti koju ribu. Mogu garantirati da hoćeš. Već mi je laknulo. Idemo loviti ribe. Dražen nas je napustio, informacije o jezeru smo čuli, a sad je ostalo sve na meni. Idemo složiti sve stvari i idemo početi sa ribolovom. Ono kad žuriš u ribolov, to je zapravo ono kad posudiš prijatelju rolu, pa on skine taj 0,35 flaks, namota mi 0,25
i sad imamo jedan štap manje. Tako da je ribolov već jako lijepo počeo, ali gledajmo to pozitivno jer ne daj Bože većeg zla. Neko će valjda od naših Đakovčana donijeti taj najlon neki. Do tad lovit ćemo na ova 2 štapa što imamo. 2 štapa su nam spremna, koliko ih imamo. Bez trećeg ćemo izdržati dok nam neko ne donese najlon, a do tad lovimo na 2 štapa. U ovom ribolovu je nešto sve kontra krenulo, ko mene je opći kolaps i kaos, jer ne mogu dočekati da zabacim štapove. Odlučio sam se za 2 balansirana mamca za početak 18-ice zbog tih cverla, pa da vidimo kako će se uopće ponašati, jel ih ima i su se aktivirali ili nisu. Napravit ću 2 mala PVA stika, zabacit ću to na tih 92 metra što nam je Dražen rekao, poklopit sa par raketa kukuruza, tajgera, to jest mog mix partikla i hranit ćemo sa 3 vrste bojla, bacit par raketa, ali o toj hrani i o tome svemu imamo vremena još razgovarati. Ajmo zabaciti štapove što prije u jezero, poklopiti ih sa 10-15 raketa i čekati našeg prvog šarana sa ovog predivnog jezera. Prvi štap je spreman, mali stikić, 110 gramsko olovo, balansirana smrduša i ajmo započeti s ribolovom. Sve kontra radimo nego inače, ali koji će sad slagati šator, pa onda štapove, pa sve to. Možda se nadrilamo dok dođemo uopće do šatora. Ajmo mi ribe loviti. Ovako. To, Ivane! I drugi je unutra. 2 lijepo sa PVA stikom, kako je lijepo loviti na 90 metara. Ne sjećam se kad sam zadnji put na ovako finoj daljini lovio. Pa je li ovo moguće? O Bog te, možda šta je ovo? Ajmo, šaranija! Vamo dođi. Ide, đuđa. Prvo, pa muško, ali imamo veliku udicu, 0,35 najlon i kad se lovi u lomu, nema praštanja. Kočnica na tvrdo i... Aha, tu je šuma stribolova, dobro je, kroz nešto smo izašli. Dobro, ja mislim da smo sad već na čistom i da bi ova naša riba trebala završiti u podmetaču. Kako je krenuo kad je uzeo mamac, nevjerovatno je. Isuse Bože, zlo. Čak mislim da uopće nije toliko velika riba. Bože, sad čuj šta riba radi. Ovo nije normalno. Kakav je onaj od 15, tako ovaj od 7-8 ovako ide. Ajmo, dođi ti k meni u podmetač. Ja! Prvi je unutra. Nismo dugo čekali. Nadam se da ćemo se možda i naloviti u ovom ribolovu. Uglavnom, prvi golač s jezera Borovik je u podmetaču. U mojim rukama nalazi se prva riba sa ovog preljepog jezera. Predivni golač, 10 kila, plus minus, nebitno, ali je borac stvarno pravi, dobro me rašarafo. Mogu misliti šta rade one 15-ice i malo veće. Di ćeš bolji početak ribolova? Probali smo na PVA stik, pričekat ćemo malo i taktika je upalila. Ponovit ćemo sve isto jer zašto ne, možda uvatimo još jednog šarana na taj način. Uglavnom, ljepše nije moglo početi. Iskreno, nisam se uopće nadao grizu prije noći, ali par riba se pokazalo blizu hranilišta i možda je to jedan od ovih kojih se pokazao. Nekad je stvarno dobro prvo zabaciti PVA stik, pričekat malo jer možda je kakva riba u krugu i vrlo vjerovatno će pokupiti taj stik ko što je ovaj naš preljepi golač ga pokupio. A meni ništa drugo ne preostaje nego
ponovo zaklipati štap i ponoviti istu akciju. Možda ćemo čak ipak pričekati malo sa spodiranjem, jedno pola sata, sat vremena, jer možda se desi još koja riba ako su tamo. Taktika sa PVA stikom je upalila. Možda je dobro da nisam prije toga spot složio, jer možda ne bi ulovio ovu ribu. Ali sad ga idem složiti i bog me pričekat ću još pola sata, 40 minuta na stikove i tek ću onda baciti koju raketu unutra. Možda se desi još koja riba dok slažemo spod i da ovaj kaos malo pospremim, jer ovdje se ne može živjeti. Ajmo! Spod nam je spreman, a potrebno je nešto i staviti u kantu za spodiranje. Uzeli smo partikl, znači kukuruz, konoplja, tajger, ima čak malo i bijelog tajgera i ponio sam 3 svoje bojle, znači uzet ćemo kukuruz, sve ćemo u jednu kantu složiti, pomiješati. Evo ga, partikl. I idemo medušu 18-icu. Uzeo sam sve malo veće bojle, jer ima cvergla su rekli, a ima i dosta bijele ribe. Smrduša, tu je malo i pomiješano, ima i 14-ica. I kraljica Julija. To je to. Krećemo sa spodiranjem, onim nekome teškim dijelom ribolova, ali meni jednim od dražih dijelova ribolova. Ja obožavam spod štap, posebno veseli je ta daljina lijepa od 90 metara, nema umaranja, koristim svoj najdraži spod, Spon Bix 13 fita, tu je Fox 12000 XC rola i jedan od novih proizvoda u kojem sam ja sudjelovao u razvoju, a to je nova špaga za ribolov na velikim daljinama. Spomb Braid 0.14, ovo je Midi X i idemo hraniti, bacit ćemo 15 raketa. Već je malo nastala trema u boksu, hoće biti još koja riba, valjda hoće do kraja videa. Ali, trema se gasi. Idemo, u igri smo opet. Bacili smo par spombova, lijepo ručali i nije moglo doći u bolje vrijeme. Dosta ribe na površini, riba se kupa i vratio nam se bio i ribočuvar Dražen. Donio nam je kralj za jest. I donio je jednu malo lošiju vijest, a ta je da je cvergl počeo raditi. I opet griz na smrdušu. Kažu da cvergl radi po noći, pa ćemo vidjeti. Bitno je imati debeli najlon i jak najlon za ovakve ribolove, jer najloni trpe nenormalne sile. Ja imam 13 fita, 3,75 štap. I doslovce ga ne štedimo. Gledaj se zabio, ajme meni. Djelo je malo kliče u boden. Bojica je ispala, ajmo, ulazi. Ja men, to. Jel može dan bolje počet sami ribolov i ovo sve iz ove šume? 2 ribe, 2 od 2 za sad za nas. Ajmo vidjeti kakvu ribu imamo. Ovaj je ipak malo manji, ali svaki u šumi veseli. I ono što me veseli da je došao nakon raketiranja. Bacili smo 15 spombova, pričekali malo i riba je u podmetaču. Ovoga puta jedan manji poslije spodiranja. To je dobro, nek si došao. Znači da je klopa dobra na hranilištu. Ponovo spinner rig, Kurs Schenk udica veličina 2, balansirana smrduša 18 mm i evo ga, rezultat je ovaj lijepi golač. Idemo mi dalje zabratiti štap i morat ćemo prezabaciti medušu. Možda je samo malo promijeniti lokaciju. Kriva pasmina. Imamo izgleda neku vrstu ponovo za fideraše. Možda bude ko na šumbaru. Izvadimo deveriku i iza deverike 30. Dobro, ovdje vjerujem da
nema 30, ali da je jednoga od 20 kila bio bi presretan. Ali nema veze. Sad ćemo vidjeti jesmo izvukli babuškicu, ode. Fuck. Nećemo vidjeti. Idemo dalje. Bog me, dinamičan je ribolov. Mislio sam iskreno da će prva riba možda biti po noći, a mi već imamo 2 ribe i vjerojatno babušku ili deveriku koju smo izgubili i idemo dalje. Šta sad s ovim štapom? Majko moja mila, kako su ovdje ispaljivanja. Ajmo. Dobre. Majko moja mila. Ovo je big game. Big game na boraviku. Ovaj je utvrdo stao. Da, ovaj izgleda prvi koji je stao u ovoj šumi dole koja je ispred nas, ispod nas. Točno struže od nešto, ali ne mogu ga jednostavno prevesti preko toga. Aj, meni majko moja, kakvi su ovo drilovi. Možda ne uspijem, ko da dođe do nečeg i stane u nešto i jednostavno ne ide van da to pokida, ajde! Jesam ga zacoprao malo prije 2-2, eto ti sad 2-2. 3-2. Nažalost. Nešto se desilo, sad ćemo vidjeti šta, ne me čudilo ni... Ništa me ne bi čudilo pod ovim silama, ovo je baš pravo testiranje pribora. Da, to sam i mislio. Evo kolika je to sila bila. Da je se virula otvorila prije nego što je jedan čvor pukao, litkor, bilo šta drugo. Otvorila nam se virula od spinner riga. Nema šta reći, to vjerojatno nikad ne bi ni strpio na normalnom drilu, tako da su ovo opravdani razlozi kad pribor malo i popusti jer ovo su nemoguće jake sile. Dobar dan! Gledajte ovo šta smo dobili, s čamcem dovezeno iz trgovine 037 Fox Soft Steel. Sad možemo još jače drilati. I imat ćemo napokon 3 štapa umjesto 2. Bliži nam se polako večer, a prije toga, prije samog mraka bi valjalo baciti još koju raketu ako stignemo, ali prije toga idem rađe još jedan štap dovesti u funkciju jer onda sigurno imamo još veće šanse za uloviti koju ribu više. Ali prije toga s nečim ćemo se koristiti što ja baš ne koristim često, a to je marker elastik. Marker elastik koristiti ću zato što svaki put kada zabacim moram rasklipat štap i ponovo ga ići klipat. A da to ne bi trebao, zato postoji marker elastik. Polako privodimo prvi dan kraju. Vatrica je naložena, sad ćemo ispeći koju kobasicu, a prije toga volio bi napraviti još jedan mali osvrt na ovo sve što se danas događalo. Došli smo popodne na poziciju, uspjeli smo uloviti, to jest imali smo 3 griza, uspjeli smo uloviti 2 ribe i vjerujem da do sad ovako nešto niste... Opa, samo bip. Uglavnom, neće nas prekinuti. Vjerujem da ovakve drilove niste imali priliku gledati još u našim videima. Ovdje se doslovce big game. Testiranje pribora na najjače, lovi se na debele najlone, velike udice. Nažalost, to je takav ribolov. To je ribolov u granju, jer ako ćemo polako drilati i uživati u tim drilovima, vjerujem da od ova 3 šarana, dobro, možda bi onog malog izvukli, ali onoga prvog ne bi sigurno izvukli. Pronašao bi svaku granu, jer to je njemu ko u njegovom dnevnom boravku i vjerovatno zna gdje je svaka grančica oko koje će se on zapetljati kako bi se oslobodio udice. Uglavnom, jezero mi je predobro i predrago mi je da smo došli ovdje. Baš sam oduševljen svime što se dešavalo do sad. Zašto svime? Zašto ribolov nije počeo danas, nego smo Jurica i ja došli još jučer u Đakovo
ti ljudi su čudesni. Oni su nas sinoć dočekali izvan svih naših očekivanja. Kad smo došli na parking, onaj boom efekt su napravili. Znači, mi ulazimo na parking, to je bilo kad smo došli na svadbu. Ja sam ostao paf. Rekao, šta se tu dešava? Ljudi su okrenuli prase, napravili čobanac, dočekali su nas s muzikom i normalno malo smo se svi opustili, pjesma je trajala dugo u noć i današnji dan nije bio nimalo lagan. Ne znam da li se to vidjelo na nama, ali uglavnom nije se moglo ni otići ranije doma i nije se moglo jednostavno, bio je baš poseban trenutak, cijela ta večer i bilo nam je baš lijepo sinoć i ovim putem bi se svima zahvalio koji su na bilo koji način sudjelovali u tom dočeku i eto, baš posebno. Nakon prospavane noći, jutro je krenulo dinamično, Jura je u 7 sati već vikao ajmo, ja sam se jedva odlijepio od kreveta. Završili smo na jednoj predivnoj farmi od firme Eko Bar koja nas je primila i pružila nam doslovce da uživamo u svemu onom slavonskom. Gledali smo crne svinje, bikove, krave, znači baš show od farme. Nedeljko koji nam je ko maloj djeci sve objašnjavao di, šta, kako, o životinjama. Naučili smo puno, ja obožavam slušati priče o životinjama, o njihovoj genetici i čudima, stvarno zanimljivo nam je bilo, pa smo malo vozili traktor i zapravo s tim traktorom i započeli ovaj video, jer ipak nalazimo se u Slavoniji, ovdje su ljudi vrijedni i radni i nekako eto, to mi je palo na pamet da tako započnemo. Nakon toga dolazak na ovo prelijepo jezero, gospodin Dražen, ribočuvar, koji je za nas napravio fenomenalan posao, doveo nas na poziciju, pokazao nam sve, evo na kraju krajeva sve ko što je on rekao, lovimo ribe, guštamo, uživamo, hladovina, priroda, znači definitivno jezero, ako niste posjetili, posjetite, nećete požaliti, stvarno je predobro. Što se tiče samog ribolova, imamo još zapravo 2 noći su ispred nas, sutrašnji cijeli dan i onda ćemo malo više o ribolovu, o svemu priboru, o taktici i tako dalje. To jest, evo, taktiku više manje ste vidjeli, ne vjerujem da ćemo nešto puno mijenjati, držat ćemo se toga, možda malo sutra probamo zig-rig, ali to ćemo sve kroz ribolov, kako će nam ići ribolov pa ćemo vidjeti. Imamo novog kućnog ljubimca kojeg smo sad ulovili. Izgleda da su stvarno aktivni po noći, da su krenuli i išli smo prezabaciti štapove. 2 smo uspješno prezabacili, međutim na 3. sam izdrilao ono o čem smo pričali, granurinu i to pravu. Krenuo je horor film, ona lošija strana Borovika, a to su cverli. Znači, zabacio sam prije ravno, ne znam, prošlo 3-4 minute, jer se stih otopio, frajer je već gore. A uglavnom, na hranilištu je haos. I već je na 2. štapu isto neka vrsta ribe, vidit ćemo kakva je. Vidite kako izgleda jedan ozbiljan cvergl. Da, a mi smo bogati za još jednog kućnog ljubimca. Okrećemo se ribolovu sa popapicama do jutra, a ujutro se vraćamo na ovo staro. Vjerovatno po danu neće biti toliko aktivni koliko su po noći. Tako nam je bar Dražen rekao, da po danu ne diraju bojle, ali po noći je kaos. I Bog me mogu reći da je za sad naš ribočuvar, sve što nam je rekao, je bio u pravu. I definitivno, ako dolazite ovdje bez njegovog broja i kontakta s njime, nemojte dolaziti. Čovjek je stvarno znao ovo jezero. Ajmo mi vrati štap. Svitanje kreće na malo ružniji način. Nije prvi zapravo, bila je noćas još jedna riba koja je isto završila u granju
Ovo je sad druga riba koja je završila u granju, nisam vraćao štapove poslije griza jer sam stvarno umoran bio i evo ga, jutarnji lijepi griz, još jedan šaran u granju. Malo se ovo pretvara u horor, ali ovdje izgleda kad je prvi bip, već moram biti na štapu i zategnuti ribu, jer ako ću i malo duže pričekati, evo, ovo se desi. Nema veze, nastojat ćemo biti brži. Kad se čuje bip, letit će se na griz. Prva noć je iza nas. Nije bila baš uspješna. Imali smo jedan šaranski griz. Zapravo imali smo 3 cvergla. Prvo je krenuo haos s njima. Nisam očekivao da su toliko jaki ovdje. Znači čim sistem padne sa bojlicom unutra, to je valjda njih 30 komada na tom sistemu i bojila je u roku 10 minuta na 12 ili 10 mm. Uglavnom lijepo ju sažuljaju. Onda smo to riješili sa time da smo bacili po papice, pa smo imali malo mira i imali smo jedan griz oko 3 ujutro. Ta riba je završila u nekom lomu, uglavnom nisam ju uspio izvaditi van. Imao sam jednu deveriku i u svitanje je bio neki griz koji je isto zapeo u lomu. Tako da prva greška je što sam šator stavio ovdje gore. Trebao sam ga staviti na metar od rod poda da iz kreveta doslovce mogu zategnuti ribu, ali nema veze. Danas je novi dan počeo i nahranio sam lijepo, prezabacio sisteme i počinjemo sa novim danom. Osmijeh na licu govori samo jedno. Ponovo smo u igri! Znači, dugo nisam vidio ni čuo ovakvu rančinu ko ovu sad. Ali doslovce je razvalio ovu rolu 12.000 XC. Bože sačuvaj. Taman sam komentirao kako nema griza i kako bi mi trebali nešto prigriz, pa će možda i šarani krenut jer još nismo doručkovali. Prvo hranjenje sam obavio prije izlaska sunca, to jest prije izlaska sunca sam bacio 15-20 raketa i evo, nakon 2 sata napokon imam ponovo šarana na udici nakon cijele noći. Nismo imali niti jedan griz cijelu noć, to jest bože niti jedan. Imali smo jedan, ali smo izgubili ribu. Ajmo. Yeah man, dolazi vamo, to. Yes, koji je ovaj drill svaki ludnica, pa to ne može čovjek vjerovati. Znači svaki drill, ne znaš hoće stati u kakvom lomu. Kad prođeš jedan lom, on nađe drugi lom i kad ga usačiš je bomba osjećaj. Treba bogme snage za ovakva drillanja, nije ovo za svakog. Prva riba drugog dana je ovaj preljepi golač. Ima sigurno preko 10 kila i ovo nam je za sad najveća riba u ovom ribolovu. U samo svitanje bacio sam 15 raketa i vratio balanced wafterse i ponovo nam smrduša daje još jednu lijepu ribu. Nakon dosta čekanja mogu reći, nakon jedno sat i po, 2 sata sigurno je prošlo od hranjenja, smo uspjeli uloviti ovu prelijepu ribu. Ulovili smo šarana, ulovili smo cvergla, a ovoliko punoglavaca još nigdje u životu nisam vidio. Cijela obala ih je puna. Ribolov u lomu definitivno nije jednostavan. Idemo korak dalje, vraćamo se na malo starije sisteme, Corotex u predenicu 35 libri, ipak je ovo puno sigurnija opcija nego spinner rig u lomu. Lead core po meni možda ne bi trebalo ni koristiti kad lovite u lomu, bit će dovoljno zavezati ga za najlon. Pogotovo ako ste baš u nekakvim lomovima kao što smo mi, jer bez veze gubite lead core, dovoljno je staviti safety bolt, debeli najlon i po meni je moj savjet da koristite u predenicu kad se lovi na ovakvim terenima. Evo ponovo griz, promijenili smo malo i taktiku, bacio sam 1-2 kg čistih bojila i sat vremena nakon toga griz. Ran od 4 sekunde i frajer je u te 4 sekunde uspio naći gdje će se zavući.
ostali smo bez još jednog sistema. To je takav ribolov, nažalost. I bitno je razmišljati dok se lovi ovako. Sad ćemo probati na istoj toj daljini malo u desno se okrenuti, to ne volim raditi. Sad opet moramo hraniti, malo ćemo hranilište raširiti, ali druge nema na ovakvim jezerima. Probat ćemo se zakrenuti u desno, možda je tamo malo manje loma i možda ćemo lakše ribu izvući iz jezera. Pripremili smo štapove, pomaknuli smo hranilište udesno i preko dana sam odlučio hraniti samo s bojlama, a pred večer ću ubaciti samo partikl zbog cvergla koji preko dana uopće ne smetaju. Po noći je opći kolaps, ne smiješ im bojlu pokazati, tako da preko dana ću hraniti čistim bojlama, a na večer sa partiklom, tako da možemo loviti i tako ćemo i sisteme prilagoditi. Lovit ćemo večeras na tager, po papice i ove mamce koje cvergl baš i ne voli. Nešto imamo, cvergl nije, hvala Bogu, nego je, sad ćemo vidjeti, deverika. Šta bi ovi dečki preko puta dali da imaju ovakvu ješku? Ništa, nažalost. Riba je malo stala, što znači da moramo kemijati. A znate šta je najgore u ribolovu? Ne probati. A mi idemo sad probat zig. U lomu ovome mislim da će biti jako teško izvući ribu na zig, ali ko što sam rekao, najgore ne probat pa otići doma i mislit se možda sam trebao probati, možda ovo okrene sad naš ribolov totalno i odvali na zig riba. Uglavnom, probat ćemo, stavit ćemo 3 metarski zig sa žuto-crvenom spužvicom i držat ćemo ga malo, bacit ćemo 2-3 navrata, raketirat ćemo do večeri po njemu, pa ćemo vidjeti to će nam dati koju ribu. Uglavnom, za napraviti zig nam je potreban zig i floater hook link, znači 0,30 je debljina. Koristim Carp Hooks Stiff Rig, znači veličinu 6. Potreban nam je hook silikon koji će nam fiksirati dlaku. Potreban nam je anti-tangle slivić. Ajmo mi napraviti taj zig. Uzmemo znači, hook silikon, provučemo ga kroz flaks. Biće zanimljivo sad kad zig uleti u ovaj lom i krš. Evo ga. Stavili smo hook silikon na fluorokarbon. Uzet ćemo udicu i provučemo taj hook silikon kroz špicu udice. Znači hook silikon je tubica koja nam služi za fiksiranje dlake uz udicu, kako dlaka ne bi plesala, jer ja iskreno ne radim mekanu dlaku za zig. Nakon toga napravit ću malu skroz omčicu i gledat ću da mi ta omčica bude u spužvici. Kraj ću odrezati i dodat ću žuto-crvenu spužvicu. To je to. Nakon toga potreban nam je stoper. Stavimo stoper kako nam ne bi spužice prilikom zabačaja ispale i nakon što dobijemo spužice na dlaci i fiksiranu dlaku, spustit ću spužice skroz do tube da budu što bliže udici. Nakon toga uzet ću 1, 2, 3, uzet ću 4 metra fluorokarbona, uvijek je bolje uzeti malo više i namotati ću ga oko udice, oko omče udice. I zig rig je spreman. Sad ćemo vidjeti jesu šarani možda na površini i sunčaju se, što riba obično najviše voli raditi u proljeće, kupiti sunčevu energiju. Zig 3 metra, idemo ga zabaciti i ajde donesi nam neku ribu 15+, da se i mi malo razveselimo danas. Prije nego što zabacimo zig, prezabacit ću i ova 2 štapa, to jest 2 ćemo ostaviti na dno, jednog ćemo baciti na zig, idem ih zaklipat, prezabacit, malo promijeniti lokaciju, možda se koja riba javi i na dno. Iskreno, sad sam već malo u bedu. Probali smo i zig, zig nije dao ništa, išao sam ga prezabaciti, na jedno 70 metara, na jedno 20 metara sam uspio namotati najlona, zapeo mi je na pol puta, gdje sam i jutros izgubio 2 ribe,
što nije dobro jer sad trenutno najloni idu od rod poda prema hranilištu preko toga nečega što je u vodi na putu nam do podmetača našega. Ne znam više šta probat. Nisam dugo bio u ovakvoj situaciji, da jučer nisam došao na jezero nego danas rekao bih, ma dobro, nema u ovom jezeru ribe, riba se ne baca, mrtvo je, ili je neaktivna, ali jučer je bio Eldorado po jezeru, baš je riba bila aktivna, bacala se, došli smo, bacili i lovili na stik odmah ribu, iza hranjenja jedan griz, drugi griz, onaj koji smo izgubili ribu, baš je počelo čudo. I rekao, ajde, odmorit ćemo se noćas, sutra ujutro usvitanje, buđenje i hranjenje i danas će biti dobar ribolov. Međutim, ribolov ovako napravi nekad. Valjda će noć biti bolja, večeras ćemo se pripremiti, znamo za cvergle, tako da krećemo sa tajgerom odmah i po papicama, da ne gubimo vrijeme, pričekat ćemo noć spremni i trebamo se primiti posla jer sunce je već u zalazu. Možda se koji još griz sad uvečer desi. Ja sam mislio da će danas popodne očepit, zato sam se ujutro ranije i digao da pripremam hranilište cijeli dan, da imamo popodne ovdje Eldorado, ali taj Eldorado je propao. Uglavnom, cijelo jezero je neviđeno mirno, znači baš show, kako se ribolov okrene u minutu, ali i u tome treba uživati. Ajmo se mi primiti posla, dosta je priče, idemo probati na tih 70 metara i gore ćemo još koju raketu baciti i da Bog da i sreća junačka. Cvergli su stvarno prava napast na jezerima gdje ih ima, a za to je tu tajger i popapice, jer i čak na kukuruz se može isto loviti, ali mi ćemo na tajger probati. Nekako sam sigurniji da je to sve tamo kako treba. Tako da zabacit ću sva 3 štapa na tajger i na 2 štapa idu po 2 tajgera, a na 1 štap ću staviti tajger i popapicu. Nadam se da će noć biti veselija noćas. Ne mogu vjerovati da je griz. Ajde, nemoj, već je on kroz šumu ide, tešku glavu. Isuse Bože, nema šanse, već je žuljao nešto. Nemaš vjerovati. Koliko je sad? 8:03. Pa ja ne mogu vjerovati, cijeli dan čekaš griz i evo, šta ti se desi. A ništa, moramo ponovo sve vezat. Tako je to kad se lovi u granju. 8 grizeva, 3 ribe vani, ovaj zadnji me baš posebno naljutio i jedna nevjerovatna stvar je u ovom ribolovu da nam radi samo štap broj 1. Ova druga 2 štapa možemo doslovce izvati iz jezera, eto bio je jedan griz jutros na skroz desni štap, ali uglavnom 8 grizeva, 3 šarana smo izvadili van. Euro jackpot je izvući ribu iz ove šume ovdje iz jezera. Ne znam, vidjet ćemo šta će noćas biti, sad sam malo promijenio sisteme, stavio sam na otpadanje olova, tako da do jutra vjerujem da svaka riba koja dođe otpašće olovo, ali i dalje nam to ne daje sigurnost da će svaka ta riba izaći van. Tako da i dalje on može naći svoje granje, svaka riba primi s lijeve strane, vjerojatno dolaze iz šume koja se vjerojatno nalazi na lijevoj strani i svaka riba koja uzme 300 na sat ide na lijevu stranu. I tu je valjda šuma tako za koju nam je Dražen rekao da ima par zapinjača tu s lijeve strane i eto, to je to. Don't worry, be happy. Indikator nas je probudio, ali ovoga puta nakon cijele noći deverika. Znači, iskreno, malo sam sad već, ne malo, nego sam stvarno razočaran. Mislio sam da će ovaj video završiti lijepo sa nekom ribom, ali evo, završava sa deverikom.
neki griz je. Sad ćemo vidjeti kakav je. Ne znam, ne vjerujem da je šaran, već sam ga digao na površinu. Vjerovatno je ponovo deverika. Ja ne mogu vjerovati. Pa ja još jednog šarana da završim ovaj video lijepo i u našem stilu. Ja se nadam da ću uspjeti u tome. Kako me indikator lijepo sdigao iz stolice. Jutarnja kava se pije, ali jednostavno neće nas i neće. Je, šaran je, mali je, ali baš me briga. Začudilo me koliko sam ga doslovce doveo do obale kao da je deverika po površini. Koliko znači otpadanje olova. Čim otpadne olovo, on ide na površinu. Ajmo! 9. griz i naša 4. riba u podmetaču. 5 riba sam izgubio, ne pamtim ribolov kad sam uspio izgubiti 5 riba. Ali nema veze. Uči čovjek dok je živ, tako da moglo je biti bolje da smo krenuli od početka ovako sa otpadanjem olova. Žao mi je, na doslovce dao bi sve da mi vratite 2 dana nazad. I ono kad sam zacopro 2 od 2, od tada je krenuo kaos. Ni to nisam smio reći. Jedan od za koje se stvarno vrijedilo potruditi, jer iskreno stvarno mi bilo žao da ne završimo video sa ribom. Jurica je još sinoć počeo kukat, pa nećemo valjda bez ribe završiti. Ja sam siguran da će biti još riba dvije i bogno jutros smo se probudili jako tužni. Ustao sam u svitanje, prezabacio sam odmah na svoje balansirane bojle i uspio izvaditi ovog malog, lijepog šarana iz jezera Borovik. Imamo još koji sat ribolova ispred nas. Probat ću baciti 5-6 raketa bojli čistih, možda se još koji griz desi. Bliži nam se polako i kraj ribolova, a kako ćemo ribolov završiti drugačije nego sa slavonskim kulenom. Doći u Slavoniju, a ne pojesti kulen je stvarno grehota. Ilija nam je donio 2 velika kulena i za doručak idemo polako ga izrezati, još malo se podružiti sa ljudima ovdje. Možda se još koja riba javi za kraj ovog videa, ali definitivno ovo jezero ostaće u jednom lijepom sjećanju i u ovom ribolovu fakat smo puno naučili. Ajmo mi reze kulen da vidimo kakav je. Na svaki griz srce stane. Ne znam kad sam zadnji put ovako brzo trčao na grizove, ali ovo nije šaran definitivno. Ovo je vjerojatno nekakav deverika. Spremamo se polako doma. Možda bude još koji. Iskreno ponadao sam se lijevi štap je rekao uz granje. To mora biti šaran. Deverika. Kažu da ima deverike da dođe i šaran. Tako je bilo na Šumbaru. Pa možda još ima koji šaran i s njom u hranilištu. Ajmo i vrat ovaj sistem. I još zadnjih sat vremena odlovite. Desni štap se napokon aktivirao. Napravio sam malu promjenu na njemu. Bacio sam ga 5 metara preko hranilišta i prvi put riba na desni štap i prvi put u ovom ribolovu, zapravo drugi put je riba na desni štap, ali prvi put da riba ide desno. Podmetač je već bio spreman za sušenje, ali vraćamo te u igru. Kakva bitka. Bog me ne uvjera, prva ljuska u ovom ribolovu. Nije velika, ali su zeznuti igrači do bola. Još jedan je tu. Šteta, brutalna šteta što nismo od početka ribolova lovili sa otpadanjem olova. Jer onda bi priča, vjerujem, bila drugačija. Možda ne bi imali ovih 5 riba, nego bi od tih 9 griza možda bilo 10, ne znam koliko smo ih ni imali više, 7-8 riba vani. Sigurno bi izvadili još kojeg van. Ali ovako, šta je tu je? Za kraj ribolova jedan ljuskaš. Nakon 5 golača ili 6, prva ljuska u ribolovu i ovaj preljepi vretenac iz Borovika. Završavamo polako ribolov u ovoj potopljenoj šumi. Jedan ribolov, jedno novo iskustvo za mene, vrhunsko, i pamtit ću ovaj ribolov. I moram priznat da stvarno, ako niste, definitivno dođite, posjetite ovo jezero jer
ova ljepota je stvarno nešto neopisivo i ribolov na njemu nije nimalo jednostavan. Uglavnom, do idućeg puta sa neke druge vode, pozdravljamo vas Đakovčani, hvala na svemu što ste nam omogućili u ovom ribolovu i vidimo se opet, ja se nadam, uskoro. Ajmo, šaranija! Misija Borovik je gotova. Nismo uspjeli ostvariti cilj da ulovimo neku ribu preko 15 kila, ali dobro je uvijek ostaviti nešto i za drugi put. Ribolov je počeo s našim ribočuvarom Draženom, ribolov završava s njime, sjeli smo u čamac i idemo prema našim autima. Do drugog puta vi se pretplatite na naš YouTube kanal, lajkajte, šerajte i vidimo se na nekom drugom jezeru uskoro. Aj bok ljudi!